Rero nguhaye ikaze kuri Toka Sport ubuzima nkwifuriza ibihe byiza cyane ndetse n'uwa gatandatu mwiza cyane. Ni amakuru meza agezweho cyane. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ahatanije imyaka 23 yahamagaye abakinnyi benshi cyane harimo abasitari kabisa. Ni ryari bazakira imyiteguro nkunze gukora subscribe kuri YouTube channel Toka Sport ubuzima, liking kandi no kuri comment n'akazogera sharing no mu magurupe. Rero Amavubi under 24 yahamagaye abakinnyi 36 na CAF abatanije imyaka 23 abatoza b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaba ari munsi y'imyaka 23 bahamagara urutonde rw'abakinnyi 35 bagomba kuzabamo bazakina Sekafa izabera muri Ethiopia kuri wa gatanu tariki ya 26/2020 batangaje abakinnyi 35 bagomba kujya mu mwiherero wo gutegura Sekafa yaba ari munsi y'imyaka 23 izabera muri Ethiopia mu kwezi gutaha. Ni urutonde rugizwe n'abanyezamu 4 ba myugariro 10 n'abakina hagati 8 n'abakina musatirizi kabisa. Urutonde rero rw'abahamagawe bose mu izamu ni 4 bahamagawe: Ntwari Fiacre akinira Marine, Ishimwe Jean Pierre akinira APR FC, Hakizimana Adolphe akinira Rayon Sport na Twagirayezu Amani akinira Bugesera FC. Abo ni abazamu. Abakina ba myugariro ni Icumi Nigena Clement Rayon Sport, Buregeya Prince APR FC, Rwabuhihi Aime Placide APR FC, Ndayishimiye Dieudonné APR FC, Ndayishimiye Thierry Marine FC, Mutsinzi Ange APR FC, Ishimwe Christian Kigali, Nshimiyimana Emmanuel Gorera Mutenderi Christian Bugesera. Abakina hagati ni 8 Ruboneka Jean Bosco APR FC, Mugisha Bonheur Mukura Victory Sport, Ishimwe Saleh Kiyovu Sport, Mutsindo Yves Sese Charleroi yo mu Bubiligi, Mugema Jabel APR FC, Ishimwe Anicet na PFC Samuel Goret Larouvière mu Bubiligi, Ntirushwa Aime Police kabisa. Akaba rero abo bakinnyi barimo benshi cyane bakomeye cyane murababona abantu baturutse mu Bubiligi ba Mashimwe Jabel, urumva ko ari ikipe ya cyane izaba izirana abakina mu busatirizi 13 mbabarira Nsanzimfura Kedi APR FC, Nyirinkindi Saleh Kiyovu Sport, Byiringiro Rahage muramuzi cyane muri APR FC, Rugagaza Prosper Gasogi United, Iraguha Haji Rutsiro FC, Nibizi Ramadan Etincelle FC, Biramahire Bedi AS Kigali, Mugunga Yves APR FC, Bizimana Eric APR FC, Rudasingwa Prince Rayon Sport, Nshuti Innocent APR FC, Isma Musa akina mu Bwongereza, mu gihe Twizeye Manonezime ari Musanze FC. Ikipe ikomeye cyane izakomeye cyane kabisa, kinyamenyere shampiyona cyane. Rero ni Samuel Goret wa Larouvière mu Bubiligi yongeye guhamagarwa mu matunije 23 akaba akina mu Bubiligi. Ni umusore w'umuhanga. Amavubi iyo abataje imyaka 23 arimo akinnyi abahanga cyane, mu gihe Mutsinzi Ange yongeye guhamagarwa mu Mavubi rero kabisa nawe muramubona neza cyane. Ariko Byiringiro Rahage rero nubwo ahamagawe muri ikipe ariko ashobora kutazakina Sekafa kubera gahunda zo kujya gukina mu Busuwisi. Murabizi ko ari hafi kujya gukina mu Busuwisi kabisa, mu gihe myugariro Buregeya Prince rero nawe yongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'abato yaba atarengeje imyaka 23. Ikipe izaba ikomeye cyane mu bakinnyi bamaze kumenyera muri shampiyona, Nshuti Innocent iburyo na Nsanzimfura Kedi bari muri 35 bahamagaye bitezwe mu bazaba bayoboye ubusatirizi bw'Amavubi cyane. Ibana ikipe izamenyeranye cyane kabisa, ndabona izanabikora neza, mu gihe Mugunga Yves muri APR FC muramuzi amaze igihe abimariramo azaba ayoboye ubusatirizi bw'ikipe y'igihugu y'ingimbi kabisa. Ibana ikipe ikomeye cyane mu bakinnyi 2 bo mu Bubiligi undi umwe bahamagaye mu Bwongereza. Ni ikipe y'igihugu Amavubi imenyeranye irimo abakinnyi benshi bahamagaye bo muri APR cyane, kuko kuri kote nyinshi urabona ko harimo abakinnyi benshi bakina kuri APR. Ndabashimiye mwifuriza ibihe byiza, kora subscribe kuri YouTube channel Toka Sport ubuzima. Mushimire mwese mumaze gukora subscribe. Salavista nizo mbuga nkoranyambaga dusanga kuri Instagram Toka Sport ubuzima, kuri YouTube Toka Sport ubuzima. Ndabashimiye.